Talofa e le nei vaenga o telefou. Ua toi whaafou le waa whea lolo ai ma le ngāru nui whea langolango mai o le malo o New Zealand, ma le malo o le atu Kiribati, e awala lea i le tui nātu e New Zealand o nisi whaso swani wha au pōpō mō ngā luenga tau i le soifua malo loina i lea atunu o, a e whapea aila ati na e o lona sua wai tau mawha, a toa mga luenga lau tele mō ona tangata. O le aso ngafua lea na sei ni ai le minsta le vai fafo ia wawasa mana ia Winston Peters ma le sui pele stene o Kiribati o te wea to atu ia le whaamtalanga e alo ai ia lea tūlanga i le vāo malo e lua. O whaelo mai fo i e sui le mtanga luenga le vai fafo New Zealand i Wellingtone o lea o uma ia le ilo i longa lea sa whaia o le polo kalame so swani le malo New Zealand mo Kiribati mai o le a wha waupea o na langolango ina i New Zealand ia ati na SS o lo whaatino ina mo le manuia o tangata o le nei fo i etunu o le Pasifika. O whaalia le pālemia ia Christopher Larkson o le ale ai ni polo misi taunga tai whaia le pātia le National i le tausanga le nei o leisi whai ngā pālota tele a New Zealand. O le sānoa ngā lo ia mai le pālemia e tūsai o le tūlanga o le tamao ainga o le tunu o le asa whaia i le sunga fua i le nofuanga tū tonu fōu mo fōntanga wha le vāo mālo i au kilani sa ia tāwai o loo sōronga le lei le whaatino ina o polo kalame whaata atitia a le mālo. Na ia tautino ai fo ia whai e toi tūla e mai le National i le teita inga o le whai ngā mālo. O le a wha wau pēa ia polo kalame ma fuafuanga e pei o na amatai i le toru tausanga o loo wha ngā solo nei. O le autu o fuafuanga le National sa wha au ngai nai le wha au punga e wha pēa o le wha le leia o mana o ngā wha vai ma le fausia o se lumanai manuia. Pei tai o le vaenga tele o le saunoanga na fisa tala noi nai le vaenga mua i le tau wha le leia leo mana o ngā wha vai ma me le tau na ave i ai le wha mua. Na ia taua o le urua i lua tau sanga le nofua inga sa tau ma wha iai le National le wha le leia mana o ngā wha vai. Ai o le tau sanga wha hi u lea ua iei nei o le paia inga o le a whaatosina ai le National i le fausia leo se lumanai manuia mo tū pulanga whai mai o le lumanai. Tā ua fo i le pālemia e tūsa ma le sefulu ma le tasi piliona tā la sa ma whai o na whaasau ina i le malo New Zealand le tausanga e awala lea i tau whai ngā le minstau tupe o loo iei nei o Nicola Willis mai na fola ai e Larkson o le tala o le tupe mo le tausanga le nei o le tū langa lawa fo i lea o le ai. O le tau mawhai e whaasawina ma whai titia tupe whaalu o le malo. Mai o le ale ai ni polo misi tau ngatai whai ai le National a oanga i atu i leisi whai ngā pālo te tele. Whai unga le vai asa nei le whailo i ai Christchurch le whaafale tui o whai pūlo le pātia le National mo le lato whontanga mua le nei tau sanga. Mai ana tau mai o le whontanga o le fontanga le nei o le a whailo ai whala wai tele le pāle mia ma le aso e whai ai le pālo te tele so oi nei. E tau fi le taitai o le pātia le Labour o ia fwoi o le taitai o le tua ngai o Chris Hipkins o le saunoanga lo ia le nei o le pāle mia i le aso ngofuan na fi e au noa ma se fuanga mautu o au fi ai a wase lumana i manuia o New Zealand. E manatu Hipkins o le nei whaalinga mai le pālemia sa mafuli ina tala noi nai le maumata upu tau le pulenga ma le whainga o ngā luenga. Le tele ina le au ngā ma le malamalama iai le to tele o tangata o le tino o. E pei ona ta ua o le saunoa ngā lo ia mua le nei mai le taitai o le malo i le tausanga whai u le nei o le no inga a oanga i atu New Zealand mo leisia na whainga pāno te tele. Whai le saunoanga i au kilani nafi i se whontanga a le au whai o loa ma le au whai bisnisi o au kilani, le Auckland Chamber of Commerce. Sa tele ina pui ai e Larkson i e whai unga whai le whai ngā malo so whaatasi o lo tū nei le foe, ma i e fola ai o le a whaawo pēr swinga e pei o na amataina pe a whai e toi tūla e mai i la tau i le taita inga o leisi whai ngā malo. Ai pe ona whaalia mai e Chris Hipkins o le mau whaafita huli ua whea ngai nei ma le tunu o
e mafua ona o whainga whaavai ma whaai unga whai ale whainga mālo. Na ia tā ua fōi sao la ua whautua ina mālosi ma Grant Robertson, lea sa avea ma min sao tupe le whainga mālo te ruai le leiba, e lenga whatia le mālo, ia le whaapa uina o la whonga po tax cuts, ia sa fola le national, e whaato sina i le au palota i le palota tele te ruai. Whaama whaina Hipkins o le whina ua ia o le national ma le whainga mālo so whaatasi, lea ua pangati ai nei le te mao ainga o New Zealand, ai adi ni mai, e le ai ma se fufuanga mautua le malo, e vave ai ona fo ia lea whaafi tauli. O le asoluru a tae ao le whai ai laurua i wheilo inga o le neitu sanga, a le whaafare tui o whai pule o le pati a le Labour, e le i whaai loi na mai e le lita i tai, pe e iai nisi whai pule o le Labour e ono malo lo ai mai u whai o malo pe le ai. E to tele tangata whai ngā luenga o mauti noa, e leo tai o na tāle whea ngai ma whetaui, ia le fua o la tūru tongi o loo iai, ma le taunga tā o le tau o le soifuanga i le nei vai taimi. Na manino mai le wha le tonu i se lipoti sa tā pena ina ma tū whaantasia, e le wha la pop tonga te leo uni o tangata whai ngā luenga i tu tono New Zealand, le Council of Trade Unions, po le CTU. O le lātou lipoti wha le tausanga le nei wha ingoina o le Mood of the Workforce Survey, na ilo ai, e lata i le ono se 10% o le sili atu i le toru afe o tangata sa afe silingi ai, na o lātou whaalia le pau o lātou tutongi, e whaatusa i le tau o le soifuanga, e whaatusa lea whainga i le 5% sa iai, i le tausanga o mawai. Whailo mai ai le Palestine le CTU o Sandra Gray, o le mea mauti nola wa, o le tau tele o te kata whainga ruenga, la tau te lenga fotia le tau ua iei nei, le tau ngatao le soifuanga i le tono New Zealand. Wha amma whaina le tamaita i Palestine, o le tau tele la te kata whainga ruenga, o mafua na whainga i nei ma whaafi tauli o le tamau ainga, ona ua wahea le tau tele o i la tau mai ngā ruenga sa ngā lue ai. I le mata upu e awhi ai le soifua mālonoina ma le saunga le mua tangata whai ngā ruenga, e si dia le 50% e sa mawhai na lātou whaalia e whapea na maua la wanoa e whaadi aini o lātou langona i eo mata upu i le waha mao lātou whale whai ngā ruenga, ai 20% sa lātou le i maua i a lea wanoa. Ua se atu nei le malo New Zealand e tāu mawhai e tāofi ma whaasa i a tangata mai le soona whangota ina leo whingota mai vai angia i le taimi e pē ai le tai i matu o Aotearoa. Astona ai taruai lea e silia le sel lau mo na tupu tangata e no whai le pitanu o whangaparawa sa whai ai se lātou te te e whaasanga lea i tangata o whai ma lātou māsane leanga i atu ma fufuru ma mafi ngota e awhi ai paa ma funga maisi i le tonu o vai angia i le taimi e pē ai le tai i lea vaenga o Aotearoa. O loo tau mawhai fo i le iwi le Ngāti Manuhiri e patino i ai lea vaenga o Aotearoa ina i e whaia se sā mo le luatausanga e tāwhi ai tangata mai leanga i atu masa ona ave e sea i a whingota mai i le ngātai whale ina i e mawai le avanoa e ola le iai masanga tele ia i tu ai ngō whingota mō le luma nai o tangata oma. O le fo iwa whailo mai le minsta whai ngā whaiva ia Shane Jones, o lo fuafuaina se tapu ato ai manipor ka lame whaale awa onga, e tā awhiu fi ai ia lea whaale tonu. Na ia tā ua o se tūlanga tāle whea ngai, ia le whaapapole ina leo tangata e patino iai lea vaenga o Aotearoa, i le ono whaale ngaino le ngātai whale, mai se hao fi ngota e whaalangolango i aile fōa tāu mawhao le tō tele. E langolango ina le whaapoptonga o tangata Maori, le Ngāti Manuhiri Settlement Trust, ia lea fuafuanga le malo, ina ia malu pui pui ai i ala manui o le ngātai whale, i le penisula le nei whangapara, whapea maisi vaenga o le ngātai whale o loo iai. O le masina fōu lea de tauna whaiai se whai unga ale minsta, i le tāusanga le nei whaalapo tonga, mō se sāe lua tausanga le umi,
e tau fi ai tangata mai leanga ia tu I le vaenga o ngā tei whale ma awe sea mai ai fi ngota mai a I le teimi e pē a I le tai. E to tele a inga manu I le tu malo Northland ia sai longa o nā whai nei tā whenga malo longa mamafa I le whai unga le vai asa o mwae. E whonika mai o le ato e la vea fo I nisi ti munga mamafa ma winga wha le tonu o le tau I le nei vai aso. O le nua o kura o stasio nuu sai longa o na mawhatia I tā whenga malo longa I le aso sā. Mai ua tele ina toa ai le palapala I le teimi nei. Tā ua nisi o tangata ina nofo ai le nuu e tusa ma le futu le lo loto le palapala ua toa ai nei I o lātou lau whanua ma du tonu o nisi o whale o ai inga e awhi ai ma le community hall le ua pei o se whaata funa. O nisi ua o wātu le whansa furutou sanga taruna nofo ai le vaenga o Northland ai whaato a whenga I lea mani whaafi tāuli ma tau tia whaapea. O le tōtele o tangata ua matua whaapopoleina I li poti e whaapea o le ato ea a fia foi I a lea vaenga o le tunu I nisi ti munga mamafa I nā yaso o luma nai nei. E le ngata I ti munga e o loo walo I mai foi le maulunga o ngalu ma le tai I le aso lulua tae ao e ono lofi ai se vaenga tele o kura I le taimi e sua ai le tai. Na whaama malu e lofisa o le tau le med service I se lapata inga o ti munga mamafa mai le Julai ono I le fiafi o le songa fua wha solo mai ai I le aua uli o le so. Ta o mai foi le pule nu o le tu malo whangarei o Ken Cooper o le tōtelo tangata ua tā pena mo inisi ti munga mamafa e pei ona valo I mai mo le so wha peleanga I atu I laso antai ao a wai le ngata ina toe a whai nai no fuanga na la vea I le sa I lolonga ai wha pe ai fo I manisi solo ele ono tula I mai ai. Na maua se tino maliu I lunga o papa e lata I le Gilbert Place I le North Shore I Aukilani I le fiafi o le songofua nafi. Whaalia leo stasio le tunu na I maua le tino maliu pe tusa o le tulai wha I le fiafi. Ua whaanga solo ne I aisa I lilinga I le mahua anga o le maliu o le nei tangata. E to aluas fulu lua I le a whainga o fui mu o le mtanga luenga o mu ma whaala velame whaafose I New Zealand le feds ua awina atu I Australia e so swani I ngā luenga tau I le tape ina o mu ma tau tia o le tonga vao I ua ilonga o nā whaina I le setete o Victoria. O le asanga fua lea na malanga atua I la tau nei I Australia ma le wha moe e wha atoa to e foi mai la so lua o le masina fau o Februari. E pei ona si la fia o lo whea ngai le setete o Victoria ma ni tūlanga ma tau tia o le tau I le teimi nei I le tele o le mau mu o le tonga mao ua wha alenga I nai lau whanua a toa ma whale ma isi mea tau tino o tangata ma ua to tasi I le tangata ua ma liwai. O le vai asa taruai sa wha atao sanga ma iei le pūlenga o wha lewelame wha fosei a Victoria I le fans mo se fesoswani e awala I ni tangata fui mu. O le au whai ngā luenga ua au inatu I Australia e to luas fulua e au fi ai fui mu e to luas fulu ma ofisa e to lua o mea tau feso o ta inga. O la tau nei au fi ai sui mai le mtanga luenga le siu siu maanga wha pēle ofisa o le vau matua ma tangata fui mu mai isi la o le fans. Wha ilo mai e le whaatonu langolango o le fans ia Ken Cooper. O le au whai ngā luenga ua malangatu I me le pone ua lava tā pena mō ngā luenga o le awhenga iai I lea vaenga o Australia. Nei tau fōi e leo se mea fau le awina atu tangata tinei mua ni sila I atunu I whāfo ona e iai ni whenga inga whaale vāo māloa a fia I le fans ai mai se I le awina atu tangata whai ngā luenga pe amana o mia mai I Australia wha pe atu motu o le Pasifika atu ai ma Amerika I mātu. I le laulangi I whāfo o le pāle mio ni sila ia Christopher Larkson ia se tasi o tai o le laulangi ua wala awina mai le pelestene Amerika ia Donald Trump e avea mo sui o lana komiti o le file mu mo Gaza. O le ata whātai o le whaalapo tonga ua awina atu I isi fo I tai o le laulangi e le whale pae
e au fi ai le pale mia o kanata ia Makani ai whapea ia Javier Milei o Argentina ma Recep Tayyip Erdogan o le atunu o Turkey. O le Palestine o Donald Trump e te fono ai le komiti le nei o le file mu e pei ono mana o ai le fale pae i se vaenga o tau mawhainga mo se file mu i Gaza ma lea vaenga o se sae tu tonu e le i loa le teimi nei pe fia nisi atunu o ave i aile nei vala ulia e le whainga ma loa Donald Trump. Whailo mai e sui o ofisa o le palemia i Wellington e le i whaia se whaai unga mautua laksen pēna te talia ina ia lea mala au pele ai. E le tunu o Japani ua talo ina ai le tamaita i palemia o lea malo o sanai Takaichi le whaia leo se palota whaanati nati a lea tunu e fili ai ni sui fau o lona palemene. Tamaita i le nei o sanai Takaichi e whaato a tolu nei masina talo na tula i mai i le tofi palemia o le malo i Japani. Mai watangia i ripoti mai Tokyo ia le tele o le tūlanga lango ina o ia maana porkalame taru na tūla i mai e avea maurua i pāle mia tamaitai o le atunu o Japani. I Awhelika i saute to o se furu tolu la whaioni tamai tia onga na mariliu i se whalawelave na soa i se loli se pāsia tamai tia onga i le tūmalo i saute e ngō o Kutang Province i le asonga fua. O unwa i ripoti mai le whalawelave na ta awai o le se furu malitasi o ia tamai tia onga na mariliu i lava i le mena tupua i le whalawelave ai o le isi tolua whaato a mariliu i le whalamai mai ua whaanga solo nei sua ngā leo i le mafua anga o le nei whaalawe lave matautia. O whailo mai fuafuanga mo le whaia o ni malanga waalele i le vale o kala estete ma le atunu o Vanuatu i nai masina o lumana i nei se vaenga o tau mwhainga e te Tala atu motu o le Pasifika mo te ngata malanga o le motu i saute o New Zealand. O le company valele Solomon Airlines le ufa mauni mai le amatalia o na malanga whaatulanga ina i le vāo Christchurch ma le ai o Port Vila le lau mua leo Vanuatu i le aso mua o Iulai. O ia malanga i lua le vai aso e tu ua Port Vila i le waulia le solulu ma le astonai ai tu ua kala i estete i le taiao le astofi ma le taiao le sao vai aso te tasi. O le nei ala wafau o le teimi mumua lea o le a iaini fisota inga tau walele i le vāo le tunu o Vanuatu ma le ai o kalai stete. Whaalia mai i le pule le malai walele o Christchurch o Chasted Watson o le nei ala wafau o se la sanga taua mo le tu malo o Canterbury whapea le motu i saute o New Zealand. E le ile watu foi talo na whaai lo mai le company o le Air New Zealand i lo na ia whaamoe e whaia sa la malanga whaawai taimi mai i Christchurch a ngai atu i Rarotonga mai i le aso luas furuono me e o i le aso luas furwha o katopa o le tausanga nei. E tālonga, ua le manuia le tau mwhai o le aula kapi fitu o Samoa whapea i le aua tonga ina i ho atu i le vaenga lua o la kapi fitu o le laulangi i le tamusanga au o le vaenga tolu le asa whaia i Dubai i le whai unga o le vai aso. E ui ina sa malo Samoa i ana tālonga umai tolu i pulu sa tau wahai ai na whaia ina i le aua Belgium i le semi-final i ai e se fulwha i luas fuono ma le sao ai i le final. O au e lua ia na suefusi o Belgium ma kanata i le vaenga o li le ua mauolo lava noa se e atua i le vaenga lua o le tamusanga o le kapi teito fitu o le laulangi. Ai i le vaenga o ta maitai o le aua Awhelika i saute ma le aua Argentina le na suefusi ia mai ua tau whaise o matu ia au i le vaenga e lua o le kapi fitu o le laulangi. O le au o le manusina sa ta wai na tūlanga fitu i lea taamilusanga i Dubai. I tanga Apollo whaale wao malo o le li New Zealand ngoi a Daniel Hilia na tūlanga lua i le tauwanga tele whae ngoi na o le Dubai Invitational le na si umpini ai le li mai se pānia ngoi a Nacho Elvira i le tae tasi e se fulu under par mai a Hilia.
Peita ai eui ina tūlanga lua le New Zealand le nei, ai na maualo na whaelonga tupe tolu se lau ma le lua awhe Tala Amerika, pe tusa lea o le 5 se lau luas furono awhe Tala New Zealand. O le isi New Zealand sa tau vai il tamisanga le nei i Dubai o Ryan Fox na tūlanga luas furunga le fitu. Whaeunga le nao telefou